Bisa pakai orang baru. Saya minta kemarannya cuma. Kalau makan. Bulan-bulan kan apa yang mana ya? Di mana musabuna? Di mana ini? Harus jadi baru. Langsung kedua naik. Nah, Joseph do. Rasanya kita borokan. Ini memang untuk mengarahkan. Saya sudah marah kota pesawat. Benar itu. Dari majalah Boras. Jadi, Abang Guru. Ini omani kamu. Dos niro. Dos kamu. Jangan berdua dos niro. Jalan keluarga bahagia, keluarga senyum kamu.
song lima nang hamit ak kakariban. Manang nasongot dia no. Nagui hupat paham. Kalau suka saran nabi tuwawi ras ngaloha. Oh itu dengan para guru nabi saluna. Alai tanya paham tuwa. Bakal namanyun. Ako maguru di dia kamu dan dia sama benar namanya seluruh birom di Tuhan asal kita senada umat senada jika kalian pasahat penurus memahami pimpinan itu mereka lainnya akan maju dia
Iya ba? Impora la mertibang sang nay dalam surga. Tu dia kamu menganak ka. Saya tong maha muda botan ka saya. Dan ani lantai main na hinudulan bingit bilang sadean. Saya tu mana menawa jangan luan-luan. Dok berumu nawa pamai. Masaki di barat. Bila yang naman daw sudah mangul. Darah rasa. Kasama ko lang sa auto. Alaro ng taningan ko nangyari sa inyo. Jadi isang kababay na naluhan na rin sa inyo. Wala naman ang may sa buhok na. Hindi ang naburo namin sa buhok na manulang. Ang muro na buro, bukod sila yung mga doktor sa dosa. Isok kami sonari, buwan na nangyari. Kung masalas rohan namin, imod na ho, doktor sa nihabot-habot. Kaya mo, manulang na magpapatuloy. Masalas rohan namin, mamaya sa dami rohan mo. Doon namin nalihan mo na magpapatuloy. Balik ka pakaluan at pinamulawan. Ano na nagpapatuloy? Ano na nagpapatuloy? Ang kasulat at kasulat. So, may marami ang magpapatuloy. Ang magpapatuloy na kanya. Meron, pinipagtulan sa dalawa. Kanyang nani, kumula. Ay, kumat na mga. Marami ang magpapatuloy. Kumatinggang ulong-ulong. Makasuhot at pagpapatuloy. Doon tayo. So, nilong sa dalawa. Doon ko na hanya saja pilihan itu harus kita laksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Pernikahan suatu anugerah Tuhan. Pernikahan karya Tuhan. Pernikahan kudus dan aman. Oleh karena itu, kalau kalian mengarungi perjalanan hidupmu, harus saling mengasihi, saling menghormati, sebadan sehat sepingin. Oleh karena itu, di dalam perjalanan hidupmu harus saling menghormati, saling menyayangi. Dan yang namin siyan bolanya, ang kiamat Tuhan, mga peo pasu-pasu na rin kanilihamu, jadilah kamu keluarga, sibuan na ulit na dendan, keluarga sibuan hagabeo, keluarga sibuan na sangapo, keluarga sibuan na murapi, tumatongan keluarga syaturi. Di bayar ng Tuhan katangan na marunong mga sumasuamu, tibuli niligador mo. Sa marunong mo doon marunong mo kitang magkakatusya mo marami ito habila. Biglang mananyari ko ang manalibulan, tibungan Tuhan kapalunaw na sumasuagan yun eh. Tumuhan na, nagagay pagtahin ito nga mga nikalugan siya turi, yung bagoro na gabi sa puro dyan. Sumunang-munang ba? Doctrine 9, so magpepundutan kasi sayang namin ito. Ang peonon namin makulos. Ulos na gadya. Ang dia Tuhan ka naman sumasukti, tutian yung ulang taon, bigyan namin mga balita-balita. Gabi balita oras, paano namin Tuhan ka naman